Prvi utisak iz moje posete ovoj regiji Italije jeste da je veoma stvarno razvijena nauka. Nisam imala prethodne informacije, znala sam za neke institute, ali ne ovako da rade baš apsolutno savremenu nauku i da su vrlo dobro organizovani i utisci su mi apsolutno pozitivni, uspostavila sam kontakte sa kolegama i mislim da je bilo vrlo interesantno da se povežu regija Vojvodine i ovaj region Italije u svrhu uspostavljanja međunarodne saradnje, pogotovo naučne međunarodne saradnje, sad ne znam na ekonomskom nivou kako se stvari odvijaju. Kolege su bile vrlo otvorene, gostoljubive, dali su nam sve informacije koje su nas zanimale i nadam se da ćemo imati uspešnu saradnju u budućnosti. Tehničke nauke koje ipak imaju prodor u privredi, kako domaći u Srbiji, tako i u privredi okolnih zemalja ili nekih čak zemalja Evropske unije, gde tehnička rešenja pomažu unapređenju proizvodnje. S druge strane, što se tiče recimo direktno Novog Sada, Institut za povrtarstvo u Novom Sadu ima takođe proizvodnju, znači semensku proizvodnju novih hibrida i sorti koje se koriste i u zemljama Evropske unije i u zemljama recimo Istočne Evrope, Rusije, Ukrajine, gde su licencirane u tim zemljama i oni formalno kupuju seme koje je proizvedeno recimo u Novosadskim. Informest je preko pokrajinske vlade Vojvodine zatražio imenovanje nekoliko istraživača sa univerziteta iz Novog Sada koji će doći ovde u informativnu posetu. Zadovoljni smo njihovom organizacijom, trudom i nadamo se da ćemo nastaviti saradnju u tom smeru, da će sada efekti ove naše posete moći dalje da se realizuju u budućnosti u planiranoj informativnoj nedelji ove oblasti Italije koja se planira se organizuje u Vojvodini. Imamo nekih planova sa kolegama koje smo upoznali ovde o potencijalnoj saradnji na projektima koji su fondirani iz Evropske unije, tako da sa radosti očekujemo planirani septembar da se sretnemo u Novom Sadu, eventualno dođemo do nekih dogovora.